салом мухлисони ҳамешагии футбол. навори мо бо дастгирии 1xbet омода шудааст. 1xbet сарпарасти эҳсосоти варзишӣ. дар ин ҷо метавонед ҳамаи намуди варзишро пайгир бошед. дар 1xbet пайвастшавӣ осон буда коэффициентҳои баланд ба шумо пешкаш мешавад. ҳамчунин ба силкаи дар комментария буда даромада то $100 ҳамчун бонус соҳиб шавед. ба ҳама муваффақият. салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. рафтем. манчестер сити дар бозии ҷавобии реалро ба тамоми қоидаҳои футболиву ғайрифутболӣ шикаст ва ҳатто хурд ҳамгӯем мешавад. дар 37 дақиқа 2 гол задан ва дар майдон ба чашм фақат бозии футболбозони дастаи англисӣ ба чашм мерасиду халос. идора мекарданд, ба ҷаримагоҳи реал зуд ворид мешуданд, зарба мезаданд ва фурсатҳои хатарнок таъсис медоданд. ба оморҳисобкуниҳои ширкати опта реал дар қисми якум фақат аз ҳисоби зарбаҳое ки ба тири дарвоза бархӯрдаанд аз манчестер пешсаф буд. пеп гвардиола ин навбат оқилона рафтор накард. фақат чанд одамони беҳтаринаш кори худро содиқона анҷом доданд. ҳоланд чун ҳамешагӣ аз фурсатҳои сифр тӯбро ҷониби дарвоза мезад, нимоятгарон ба истилоҳ ходҳои оригиналӣ мекофтанд ва аз ҳама корҳои натиҷабахшро кевин де брюне ташкил мекард. ӯ аз миёни ҳимоятгарони реал он гунае пас мегузаронд ки сафедпӯшҳо ҳайрон мемонданд. бернарду силва бошад ин пасҳоро мисли нони хойда ба қавле қурт мекард. силва дар дохили ҷаримагоҳ мисли мор чарх мезад ва гӯё ҳамон гуна ҳис мекард ки пеши ӯ футболбозони реал фақат якчанд дарахтони коқеро мемонданд. ҳамин хеле чолок буд ки дар 37 дақиқа 2 гол зад ва тамоми ҷаҳон аллакай дар қисми аввал финалисти мусобиқаро бо фарзияи худ муайян карданд. реал ин навбат ягон хел мӯъҷиза наофарид ва дар қисми дуюм 2 голи дигар хӯрданд ки якеашро футболбози худашон эдер милитао ба дарвоза ворид сохт. дишаб ба назар чунин мерасид ки реал муқобили худаш бозӣ дорад. ҳисоби 4-0 ин бохт не, балки таҳқир аст. реал дар замони муосир бори дуюм аст ки дар лигаи чемпионҳо 4-0 бой медиҳад. аввалин маротиба соли 2009 дар муқобили ливерпул чунин шикаст хӯрданд ки он бозӣ ҳам дар рақобати ҷавобӣ ба миён омада буд. манчестер сити дар ҳаёти худ бори дуюм аст ки ба финал мебарояд. аввалин бор ҳамагӣ 2 мавсим пеш буд ки он ҷо аз дастаи челси бо голи ягонаи кай хаверт шикаст хӯрда буданд. аз ин рӯ ин навбат сити бовар кунед дигар ҳаққи иштибоҳ кардан надорад. барои пеп гвардиола ин шашумин финали лигаи чемпионҳо мебошад ки 4 маротибааш ба ҳайси сармураббӣ ва 2 маротибаи дигараш ба ҳайси бозингаранд. дар ин 6 финал ӯ ҳамагӣ 3 маротиба чемпион шудааст ки як тоаш ҳамчун футболбоз ва 2 тои дигараш ҳамчун сармураббии барселона аст ва ғайри барселона ҳамчун сармураббии дигар бо ягон даста чемпион нашудааст. бо бавария нашуд ва ҳоло бо сити ҳам нагардидааст, аммо имкони 100% дорад. дар финал рақиби манчестер сити дастаи интер аст ки ин дастаҳо ғайри 1-2 бозиҳои рафиқона дигар ягон бозии расмӣ надоштанд. албатта ки миёни финалистон фаворити асосӣ маълум аст, вале бартарияти миланиҳо ин таҷрибаи бузург доштан аст ки охирин маротиба соли 2010 таҳти сармураббигии жозе мауриньо чемпион шуда буданд. ҳоло аз он чемпионҳо қариб ки касе боқӣ намондааст, вале рӯҳия таъсир хоҳад кард. хулас 10 июн финалро интизор мешавем. аммо як чизи дигарро мехоҳам қайд намоям ки ман реалро то ин ҳад тарсончак надида будам. бозингарони пуртаҷриба ва нобиға дишаб мисли барги бед меларзиданд. бозии гузашта камавинга бернарду силваро нафаскашӣ намонд, вале дар ин бозӣ силва эдуардоро мисли як олоти тамринкунӣ истифода мебурд. ман ҳайронам ки чаро анчелоти рюдигерро аз аввал надаровард. охир бозии гузашта маҳз рюдигер буд ки ҳоланд дар майдон нақши ба истилоҳ манекенро бозӣ мекард. ба ҷои ӯ итолиёвӣ эдер милитаоро ба майдон баровардааст. милитаое ки ба дарвозаи худаш гол зад. хулас дар ин бозӣ агар анчелоти як то не 12 то сақиҷ мехоҳед ва қоши чапаш ҳамроҳ бо чашму гӯшу биниаш ки боло мешуд ягон фоида надошт. ман намедонам бензема дар ҳамин бозӣ буд ва ё не, вале ман аниқ надидамаш.
در این بازی یک عمل مخلصان سیتی هم تعجب‌آور بود. آنها از فوتبالبازان یا خود از میدان بازی یک جای پشت گردانیده شادی و خرسندی میکردند. این چی معنی داشت؟ اکنون میفهمونیم. اصلا مخلصان بعد گل سوم چنین خلاصه برآوردند. آنها مطمئن بودند که کار رئال الکی تمام شده است و بوی معجزه آفری به مشام نمیرسد. آنها یک جا از بازی پشت گردانیدند و یکدیگر را آغوش کرده خرسندی مینمودند. این البته هم زیبا بود و هم تعجب‌آور. یا در عموم این چین معنی داشت. این نوعی دستگیری پوزنان نام دارد. این کار را مخلصان سیتی سالهاست که انجام میدهند، ولی مال خودشان نیست. از نامش معلوم است که پوزنان یک شهر پولش است و در این شهر دسته با نام لخ فعالیت میبرد. انا همین مخلصان دسته لخ زمان چنین نوعی دستگیری فوتبالبازان را به قول ماده کردند. روی گردانیدن از بازی ولی خرسندی کردن معنای آن را دارد که ما از رهبریت باشگاه و یا رهبریت دولت و یا به کدام یک اقدام راضی نیستیم، اما با فوتبالبازان هستیم. حالا شاید دسته‌ها با چنین معنا این کار را نکنند، ولی میان مخلصان سیتی این عنعنه سالهاست که ادامه می‌یابد. این چه خیلی به مخلصان سیتی رسید؟ سال 2010 دسته لخ گفتگی همون در میدان اتحاد بازی داشت و وقت حساب بازی 2-0 بود 6000 مخلص لخ از بازی روی گردانیدند، ولی فوتبالبازان دسته‌شان را دستگیری می‌کردند. این همین قدر زیبا بود که همگی بعد یک ماه مخلصان شهری‌ها الکی طرز دستگیری خود را در منبر عوض کردند. اما این گونه مخلصی دسته منچستر با از چیز راضی نبودن یگان ارتباط ندارد. فقط به خاطر زیبایی است که شب گذشته چشم‌ها را آب می‌دادند. لیکن چرا بعد گل سوم این کارا کردند؟ شاید از آن شرم کردند که میلیتائو با دروازه خودش گل زد. شاید رسانه‌های خبری پیش از بازی جوابی 2 پای در یک موزه میگفتند که تقدیر کارلو آنچلوتی از بازی جوابی وابستگی دارد. گویا بعد شکست خوردن رهبریت باشگاه شاهانه در حال با او همکاری را قطع میکنند. اما در رئال دایر این موضوع گپ و کلاچه ها تماما دیگر خیل بوده است. خود آنچلوتی دیروز در نشست مطبوعاتی بعد بازی اقرار شد که پس از مغلوب شدن از تیم منچستر سیتی و آن هم با حساب 4-0 تماما از آینده‌اش نگران نیست. هیچ کس با من شبهه نمیکند. با فکرم پرزیدنت 15 روز پیش روشن گفته بود که این در سال آینده قدم برای بهبودی است. در موسم آینده من برای مبارزه برای لیگ چمپیون‌ها در اینجا خواهم بود. فشرده سخنان آنچلوتی را روزنامه‌نگار فابریزیو رومانو در صفحه توییتر خود اقتباس آورده است. هرچند امشب قرارهای این سرمربی برای کارشناسان چه که حتی برای مخلصان کودکانه می‌نمود، ولی رهبریت باشگاه رئال حالا همکاری را با او قطع کردنی نیستند. در این بازی از قرارهای ایتالیایی حتی وینیسیوس جونیور ناراضی بود و در یک فرصت کار تا جای رسید که نزد سرمربی رفت و با او چی موضوع را جنگ و جنجال کرده بررسی میکرد. حالا برای آنچلوتی را به دست آوردن غیر دسته‌های توپ اروپا همچنین منتخب برزیلیا تلاش میکند، اما پرس او را با دستان نه با دندانهایش قاپیده است. خیر در یک بازی باختن معنای آن را ندارد که باید در حال سرمربی را از کار خارج نمایی. این خیل میشد خوی باید بر وقت از وظیفه میپرید. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.